Tiamu akwaba Edwaba Adom TV so FM writer Amenya Rafael Centro Campesta Creative wiase na present ni ago pramaso nsem ene braso a ye de toa so e de amawo ye hyase e de free the Arab Club Championship a eguso koso Saudi Arabia na enra Cristiano Ronaldo Aveiro dos Santos e power the team eye anasa e do mu ramu e finance na Ronaldo mo de ne boni ntino owie game no mpanifo abona baso on na share penalty sad decisive goal no e de ma anasa afo eti Ronaldo abaso body a oje ye enra nie we e trophy e de man of the match ye so na ya de power game ni mu o share penalty na no e na fans buafu fans ni bizu ani age amanfo ntiase say Messi ekọ ekwaje World Cup ene ye trophy kese padman say Messi why are they we are the greatest of all time Ronaldo nso so apower the team Arab Club Championship ase ekọ final no ono so trophy de man no enie manfo say we die say World Cup ni kete e de ama Ronaldo say mini World Cup trophy manfo was Ronaldo say hey go to papa nie go to we die enkoye go to e de trophy ke to abi na sha on some dey ultimi nye gold e to ko social media na so from Enradana Besi and Nanope Cristiano Ronaldo Aveiro one of the good trend here trophy the man no any so we dear Ronaldo asada na wa ka go for say Messi aje World Cup ha dia monyake tuwa bi mfama me na me so me fa nyi o mahiga client Messi and so World Cup waje na Ronaldo and so ya power no with mini World Cup trophy man of the match Enra anasa what me aje kita ye consent fufuro mu dia won say Juventus for ese Lukaku no emese ne ho nhye da hia e wo Chelsea fo ho etomunya Lukaku ankomo pe na Chelsea fo se mo pe Lukaku dia yenso ya sport ya brand e bi o makache e Vlahovic ya de pa etiputande getande na Juve fo se da bi Vlahovic dia ntimi mfa na mamu kwasa o mumfa sikanka ho mra na mumfa Lukaku nsam piece mra meje na Chelsea fo se bei cycle law na mo pese mo de ko swap deal la yesa ni sika kan ho ye nya sa de ne ochina kan ho na Juventus fans na kura san giga wa kire se masa Juve for umbe niye to mo call park so ko hebo eno mani abre no mo kikam ze Juventus mpanifo munnim na Romelu Lukaku no mo je no ede ne ba Juventus ha yen ye ne mo obi kapa because abrantie we ne nanu ada okọ international Milano o si akan de mo no ko gina simpie so na o ka kire wiase na say u petim ba ko a eso chen team bia o wiase a Inter Milan sa no so chen Juventus dia ada na ave mo ko fo na ba yen hia no ha demonstration apiem Alliance Stadium a Juve fans na so o ntia se ne enti ase china se Lukaku mra Lukaku akansi se mu awurade nyankopon ade ya de pa ya de uwie ha na me pa chaw Harry Kane enso deal no ya deal ba ku bia na ka kwantu mentime nkoso ne ye boye ni pre hwese na ade ne besi akowie omo ne Bayern Munich unse Tottenham Hotspur Bayernfo de di kan last bid the crowd de call ye no na wie 86 million pounds eno mo de 17 million pounds okura to akire se eno add-ons enti mo je 86 na akire ye de 17 beba na Tottenham for say ye nya sa de no mo mfa kum sika botin na nkasa me hye ensem ye mpa akire bia na mo antua ne ye ne dai enti ne omo san komachi and none of pay breaking news or ever and they say Bayern for Jiga at the best over 100 million euros as a room. And no dear, you said Tottenham was special for Adia to Mr. Brandt and Ebeco. Now, Sadio Money, who's was here kind of Bayern pay or call on or call Pointia Brandt and Leroy Sani, Etia Casacasa Crabai, and go to Hurricane for say, Hurricane, may Bayern 1 hour corner. My book game or the one man in here to 1 hour now, deal now, Sisika Quadia. Media misu brabre ubeti mi akwa kwa juzi gadia ba bibia kwaswa media minua na afutuo de beti mi atu ubefa na asa wonfa media mintimi enforce so entisade omani na etu ni nua Hurricane deal no said ye omagia tum akasa player no ene Bayernfo enso be gia tum na branch na so awie ne contract no enso so e Bayernfo akati ne wawuram akosi akan dia ma Bayern Munchen board boku no aha penalty kire ma besi ayi nkonya ya fame writer Amenya Rafael the Centro Campesta Creative ewiase na present ne dia ka wa kire do so pa ye de to aso